najbitnija stvar na ovakvim dešavanjima to što se mladi druže, povezuju. Recimo, ja sam ovdje stekla dosta prijatelja, drugih vjera i etničke pripadnosti, što je za mene jako značajno jer ne izlazim tako često iz krugova svoje etničke grupe, tako da smatram da je jako bitno za mlade osobe da se druže. Drago mi je što prisustujem na ovakvom događaju, prvi put mi je. Želim samo ljudima da kažem da Aleksandar i Arif mogu biti najbolji prijatelji, bez obzira na njihovu etničku grupu ili, hajmo reći, nacionalnost direktno. Tako da želim da ljudi, bez obzira koji su nacionalnosti, odnosno etničke grupe, želim da poklone pažnju jednim drugima, isto koliko poklanjaju ljudima iz svoje etničke grupe. Moja preporuka. Hvala puno.